Hi, welcome back to Itaka Studio. Dobrodošli vi nama ponovo u Itaka Studio na još jedan kratak čas engleskog jezika. U današnjem videu pozabavit ćemo se upotrebom glagola do. Glagol do, koji vam je svima poznat u onoj njegovoj ulozi pomoćnog glagola. Dakle, kada smo učili present simple tense, sadašnje vreme u engleskom jeziku, rekli smo da će nam ovaj glagol do uvek trebati da postavimo pitanje. Pa smo pitali, do you like, da li voliš? Do you like Turkish coffee, voliš li tursku kafu? Ili pak, do you speak English, da li govoriš engleski? Do you live alone, da li živiš sam i tako dalje. Dakle, za postavljanje pitanja u sadašnjem vremenu koristili smo glagol do u funkciji pomoćnog glagola za postavljanje pitanja. Isto tako služio nam je za negaciju, sećate se, do not, pa smo skraćivali u don't i onda smo govorili I don't live in Novi Sad, ja ne živim u Novom Sadu, I don't drink Turkish coffee, ja ne pijem tursku kafu, ili pak I don't speak German, ja ne govorim nemački. Međutim, bitno je znati da glagol do u engleskom jeziku ima mnogo širu upotrebu od ove. Dakle, ova upotreba kao pomoćnog glagola vam je gramatička upotreba, ali glagol do sam po sebi ima svoje značenje i na naš jezik se najradije prevodi sa činiti, raditi. Dakle, morate imati u vidu da ćete vrlo često koristiti glagol do kao glavni glagol u rečenici, a ne kao pomoćni glagol. Kada je to slučaj, onda znajte da mu je prošlo vreme did. Opet niste iznenađeni, jer vi i did znate kada ste postavili pitanje u prošlom vremenu, jel tako? Sećate se priče, did nam je pomoćni glagol za postavljanje pitanja, pa kad hoćete da nekoga pitate da li si išao, da li si čuo, da li si video i tako dalje, vi kažete did you. Did you go to Novi Sad yesterday? Da li si išao u Novi Sad juče? Did you visit your cousins? Da li si posetio svoje rođake? Did you work last night? Da li si radio sinoć? Ok, pomoćni glagol did za postavljanje pitanja u prošlosti i u sve ostale glagole, međutim, did je i oblik prošlog vremena glagola do kada se radi o glavnom glagolu u rečenici. A sada da bi vam se sve to konkretizovalo, ja ću vam naravno navesti kao i uvek primere kroz koje ćete najlakše savladati ovaj novi korak. Dakle, za vas koji knjigu Engleski za početnike imate, to je mali udžbenik koji sam ja sastavila od 60 lekcija koje prate ovaj video kurs. Dakle, za vas koji ste udžbenik već poručili, ja bih vas zamolila da okrenete stranicu 78 i 79. Radi se o lekciji 43. Za vas koji udžbenik nemate, naravno, predlog i molba da udžbenik poručite, pošto udžbenik nije skup, košta 2000 dinara, to je $20, a može dosta da vam pomogne da imate sve onako između dve korice crno na belo. Ovako, kaže glagol do. Kada je glavni glagol u rečenici, vidjet ćete ga u brojnim izrazima. Evo sada nekih od najvažnijih. Naravno, ovo nisu svi, ima ih i mnogo više, ali ovo je ono od čega počinjemo. Dakle, kad hoćete da kažete da neko radi po kući, ono radi kućne poslove, reći ćete do the housework. Dakle, na primjer, kažete ja svaki dan radim po kući. I do the housework every day. I do the housework very often. Ja veoma često radim po kući. Naravno, treće lice će glasiti does, jel da? He does housework very often. On obavlja kućne poslove veoma često. Pitanje, do you do? Nemojte da vas buni. Do you do housework? Sad imate do u obliku, u funkciji, pomoćnog glagola za pitanje u sadašnjem vremenu i imate do kao glavni. Do you do? Do you do housework every day? No, I don't. I don't do housework every day. Ili pak, yes, I do. I do housework every single day. Ja radim kućne poslove svaki dan. Ako biste pak da kažete da ste se juče bavili kućom, vi kažete I did some housework yesterday. Ja sam juče radila po kući. Ili I didn't do housework. Dakle, još jednom, glagol do kao glavni ponaša se kao bilo koji drugi glagol. Znači, uz njega opet imate glagol do i kao pomoć da postavite pitanje i did u prošlosti, i didn't za negaciju, don't za sadašnje vreme, je li tako? I didn't do housework. Nisam radila kućne poslove. I don't do housework. Ne radim kućne poslove.
He doesn't do housework, on ne radi po kući. He didn't do housework, on nije radio po kući. Jasno vam je. Ok, sljedeći izraz koji sam izdvojila sa glagolom do je do the homework. Za sve nas koji imamo školarce i tako i za vas koji sad učite engleski, znači do the homework bilo bi raditi domaći. Do you do your homework? Do you do your English homework? Radite li domaći iz engleskog? Do your children do homework often? Da li vaša deca često rade domaći? I ono čuveno pitanje svih mama, did you do your homework? Da li si uradio svoj domaći? My kids do homework in the evening. Požele se meni moji đaci. Kažu, my kids do homework in the evening. Moja deca rade domaći uveče. Naravno, kad hoćete da kažete domaći urađen, možete da kažete he did his homework, she did her homework, we didn't do homework, nismo uradili i tako dalje. Dakle, imate do housework, raditi kućne poslove, i do the homework, raditi domaći. Ok, sljedeći izraz koji bih volila da znate jer je koristan glasi do damage, što znači napraviti štetu. Dakle, nešto škoditi. Naprimer, u mojoj knjizi sam navela smoking does damage to you. Pušenje ti škodi. Dakle, do damage vam je korisno kad hoćete da kažete, recimo, dajete nešto što nekome škodi, vi kažete working too hard does damage to you. Ti škodi. Dakle, do, ovako se piše, do damage je inače šteta neka, uglavnom materijalna, do damage, i onda kažete tu, kome škodi. Zatim, do one's job, veoma koristan izraz. Do one's job, šta mi znači ovo once? Pa navedete osobu, tako, na primjer, kažete I do my job well, ja dobro radim svoj posao. Ili pa kažete he does his job very well, on veoma dobro radi svoj posao. Dakle, do job znači obavljati posao. Dok kad odgodno hoćete da kažete prosto radim, naravno ostaje da kažete I work. Da ne pomešate sad ta dva glagola. Dakle, work kao raditi na radnom mestu. I work every day, I don't work on weekends i tako dalje. I work hard, radim puno, ali kad hoćete da kažete obavljam posao, onda kažete I do my job. I do my job very well. Oh, you didn't do your job well. Nekakva kritika, recimo, vašeg šefa. Nisi to obavio dobro, jel da nisi svoj posao odradio kako valja. Ok, sljedeći izraz je do one's best, što znači potruditi se, dati sve od sebe. Možda ste čuli u filmovima I did my best. I did my best znači dala sam sve od sebe, baš sam se potrudila. U prošlom vremenu I did my best, naravno I always do my best at work. Ja se uvek jako trudim na poslu. She does her best at work. Ona da sve od sebe na poslu. Ok, please do your best on the exam. Molim te, potrudi se, daj sve od sebe na ispitu. I ono obećanje koje ćete često čuti, ljubazno obećanje od ljudi, I'll do my best. Dakle, daću sve od sebe. Neko vam nešto, recimo, vas zamoli i traži, vi niste sigurni da li ćete to moći da ispunite, ali uvijek možete da kažete I'll do my best. Potrudit ću se. Ok, još dva izraza. Kaže do the dishes. O ne, do the dishes je prati sudove. Zapravo, ne samo i prati, nego prosto baviti se sudovima, sad uključujući ove naše mašinice. Prema tome kažete, na primjer, I will do the dishes later. Kasnije ću srediti sudove. Ili pa kažete, he did the dishes last night. On je oprao, sredio sudove sinoć. Who does the dishes in your household? Ko se bavi sudovima u vašem domaćinstvu? Household je domaćinstvo. Ok, do the laundry, još jedna neminovnost života. Do the laundry je prati veš. I do the laundry every single day. Ja svaki dan perem veš. Ili pak I did the laundry last night. Ja sam sinoć oprala veš i tako dalje. I do the laundry 2 times a week. Ovo je neki srećnik iz moje knjige, kaže samo 2 puta nedeljno pere veš. Dakle, do the dishes, do the laundry, do the housework, do the
do the homework, jel tako? Primećujete? Sve nekakvi poslovi koji se obavljaju, osnovno značenje glagola do, kada je glavni glagol u rečenici, je upravo to, činiti nešto, raditi nešto. I navela sam vam nekoliko primjera u prošlom vremenu. I did everything, sve sam uradila. I did everything I could. Dala sam sve od sebe, sve sam uradila. She did everything, ona je sve učinila. Dakle, what do you do, pitanje je čime se baviš. What do you do, implikacija je čime se baviš u životu. What do you do? Oh, I'm a teacher, ja sam nastavnik. What does he do, šta on radi? Oh, he's a designer, on je dizajner. Hoću da vam kažem, what do you do će biti bukvalno šta radiš u smislu u životu, čime se baviš. A kada nekoga pitate, what are you doing, znači šta radiš ovog trenutka, momentalno, recimo zovete nekog telefonom i kažete, oh, hi, what are you doing? Šta radiš? A on kaže, oh, I'm doing some housework, evo radim nešto po kući. Ili pa kaže, I'm watching TV, nije bitno. Ali hoću da kažem, pitanje what are you doing vam je vrlo korisno u smislu šta radiš sada ili pak malo kasnije, jel da? What are you doing after work? Šta radiš posle posla? Ok, dakle, continuous odnosi se kao i uvek na radnju koja se momentalno dešava. I sada kao na kraju svake lekcije, na kraju ove, ja sam uvrstila 10 pitanja da vam pomognu da provežbate ovo što ste, nadajmo se, isčitali i evo sad u ovom videu odslušali. Pa da vidimo pitanja. Prvo glasi, what do you usually do in the morning? Šta obično činite, šta obično radite ujutru? Oh, I usually have coffee and take a shower, na primjer. Ja obično popijem kafu i istuširam se. What are you doing right now? Šta upravo sada radite? I'm listening to your video. Ja upravo slušam tvoj video. Ili pak I'm learning English. Učim engleski. What is your wife doing right now? Šta vaša supruga radi? Oh, she is working. Ona radi, ona je na poslu. Did you do the housework yesterday? Da li ste juče obavljali kućne poslove? No, I didn't. I didn't do the housework. Ne, nisam. Ili pak, yes, I did. I did a lot of housework. Da, baš sam puno toga po kući završila. Četvrto pitanje, do you do your job well? Pitanje za preispitivanje. Do you do your job well? Da li dobro radite svoj posao? Yes. I do my job very well. Ili no, I don't do my job well. Ne radim dobro. U smislu, da, ne trudim se. Ok, does your wife or husband do the laundry? Does he or she do the laundry? Da li se bavi vešom, da li pere veš? No, my husband doesn't do the laundry. Or yes, he does. He does his laundry. Da, on pere svoj veš. Who does the housework in your family? Ko obavlja kućne poslove u vašoj porodici? Everybody does housework in my family. Svi rade kućne poslove ili pa kažete me, I do the housework. Ok, ovo je verovatno za ženski deo moje populacije, ali zašto da ne? Everybody, vidite kako se ponaša everybody, kao treće lice jednine. Everybody does the housework. Svi rade, jel da? Everybody does. Nobody does the housework. Niko ne radi kućne poslove. We have a cleaning lady. Ona lepa varijanta. Niko ne radi kućne poslove. Imamo kućnu pomoćnicu. Cleaning lady vam je ok reč da koristite u smislu te ispomoćne kućne. Da, cleaning lady. Cleaners ćete čuti u Americi. Oni kažu, oh, the cleaners are coming tomorrow. Ali cleaning lady onako zvuči malo lepše. Ok. When do your kids do homework? My kids do homework at school. Moja deca završe domaći u školi. My kids do homework at weekends, vikendom, in the evening i tako dalje. Jasno vam je do the homework. Will you do something interesting tomorrow after work? Hoćete li raditi nešto interesantno sutra posle posla? Yes, I will. I'll do something very interesting. I will go to a concert. Da, radit ću nešto zanimljivo, idem na koncert. Ili no, I won't do anything interesting. Neću raditi ništa zanimljivo. I will go home. I will just go home. Otići ću kući. What will you do next weekend? Čuveno pitanje, šta ćeš raditi sledećeg vikenda?
what will you do for Easter holiday, šta ćeš raditi za uskršnji raspust, tako dalje. Oni vrlo često tako kaže, what will you do, šta ćeš raditi, eventualno what are you doing, ako se baš približio taj neki odmor, vikend, šta god, možete uvijek da kažete, oh, what are you doing, what are you doing this Christmas, šta radiš ovog Božića i tako dalje. Ok, i na kraju, do you do the paperwork? To vam ne rekoh. Dakle, do the paperwork vam je ono baviti se papirologijom u smislu administracijom. Do you do the paperwork for your family? Yes, I do. I do the paperwork. Ili no, I don't. My wife does the paperwork. My husband does the paperwork. Dakle, do the paperwork isto tako u tom nekom kontekstu posla. Ako vam je posao administrativni, možete da kažete I do administrative work. I do a lot of paperwork. Bavim se puno administracijom, papirologijom. Ok, eto, informacije vezano za glagol do kada je glavni u rečenici. Sve vam je to i u knjizi, u ovoj lekciji 43. Kažem, pored ove lekcije imate još 59 lekcijica koje će vam pomoći da postavite osnov vašeg engleskog jezika, samo uporno, samo polako, motivisano. Mnogi od vas me pitaju kako da naučim taj engleski, prosto padam u iskušenje da snimim poseban video sa nekakvim savetima samo o tome, pa ko zna, možda jedan od narednih, ali evo za sada ovoliko za ovo viđenje, mislim da ste bili dovoljno dugo pažljivi. Hvala vam lepo što ste na kanalu, poručite knjigu 062 8950 866 za vaše poruke i poručbine ili pak e-mail Bojana Basta Damjanović, sve malim slovom, sve zajedno @gmail.com. Thanks for watching. See you very soon. Bye.